Omukoro gwo kumanyisa abanyambarara aha kurwana uburwaire bw'akakoko ka siriimu gwatandika no kutambura omu rurembo rwa Mbarara gukurirwa ba Rich Hand Uganda bakwatanise n'ebindi bitongore ebirimo Vision Group, UPDF, Abebembezi ba Mbarara City n'abandi kandi gwahendera aha kicayi cya Nyamitiyobora. Bemwe aha byakorwa ha mukoro ogu haba harimo kucebera abantu aha bwabusha okumanya amagara gabo kugemerire okubahereza embazi okucebera amisho hamwe na kansa otireho no kugabeshagama. It is really something that is now facing us as a challenge in the fight against HIV and AIDS. So we encourage the teenagers to forget about your sex conflict of interest. Simu yeri izoba eri kugira ngo we are getting back to the community on sensitization of HIV. Nindeba ngo nekora munonga kugira ngo community ebase kushomesa aha dangers zakakoko ka siriimu. Kandi aha Abebembezi ba Mbarara niho bayorekera kweerarikiriire ahabwo obutafayo bw'eminyeto obwo bagomize ngo bakwasira amagara gabijaga ekyongiza akakoko ka siriimu omu kyanga eki. Mukuru w'ekitongore kya tasomura ankore we yagira ngo no harabe hariho okujanjaara k'oburwaire bwa siriimu kw'amaani omuri Mbarara bit hariho emiringo eriyo nekuratirwa okushomesa abantu okurareetere okurwanisa oburwaire obu. Because people used to know and fear HIV, but people, they know that the treatment is there. This treatment actually is not a cure, but it can give you, can prolong your life and make you live a good life. Nyamitiyobora ne kwatakati abo kuba amabara gabire mingi munonga den na bwa Rogers na rogiye 12 nerebuka den twinemu nakanya ke bakweta kashayi abantu bakuzaniye na kutanga kashayi 12 atinda kubasa kubagambo police kagezo yabakwata nkayaremero. Mbarara City nemwe hamyanya eno mbaro gw'abantu benji abina akakoko ka siriimu kandi eryo mwanya gwa 24 omwihanga ryona kandi yo Mbarara district nekwata omwanya gwa 2 enyuma ya Fort Potro eyebembiri ihanga ryona. Ndoram Edwin ahabwa TV West Agacencwire.